Ntse ke go dumise motho wetso ke go amogele lenaneo ke la The Daybreak mme ke go helele dikgang tsa gago. Makgotla ka boditsha a le 12 a kgonne go fokotsa melala ya dikopo tsa ditsha ka selekanyo sa 60% se se tla jaana morago ga gore go bewe selo sa go aba ditsha di le 100,000 ka ngwaga wa 2022. Selo se letse se weditswe kwa motseng wa Kanye jaaka Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a na ba tshetsa sa bofelo ko dipatlisiso di supa gore ka ngwaga wa 2019 batho ba feta sephatlo sa sedikadike ba ne ba emetse go bewa ditsha mme jaanong palo eo e wetse go 200,000. Tautona Masisi a re go bo puso e kgonne go fitlhelela selo sa go aba ditsha di le 100,000 mo lebakeng la dingwaga tse pedi ke go supa fa lephata la lefatshe le metsi le na le bokgoni jwa go ntsha maduo ka go isa ditirelo ko batswaneng ka mokgwa o mošwa ebile o le pharologanyo ba eteleditse pele maitlamo a puso ya lefatshe leno. Tlotla Mathabaphiri. Setsa sa nomoro ya 35880 kwa kgotleng ya Losabanyana kwa Kanye se rola semmuso ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi e le ditso tsa puso eno jaaka lephata la merero tsa lefatshe le metsi le hitlheletse selo sa go abela batswana ditsha di le 100,000. Mosepele o simolotseng dingwaga tse pedi tse di hitileng o raletse dikgwetlho tse di harologaneng mme seo se ka sa ba kgoba marapo ka jaana maikaelelo a na a tsepame mo go arabeng selelo sa batswana sa letlhoko la lehatshe ka go diragatsa maitlamo a puso. Ka nne go a ja diploto di le 8,630 ka ngwaga hela go raya gore mokgolwe wa batho ba e leng gore ba emetse diploto e ne o so welang tlase ne e le o golang tsatsi le letsatsi. Ke a kgolwa bodiredi ba di-land board thata ke ba rolela hutshe ka gore ya ka tona a bona a boletse ba dirile tiro e go tla go wela ha re leng teng hana go sa okediwa sepe. Se ke sone se supang gore ha re re a re tšhentšheng re ra jang mme gape se supa gore yone puso ya be e itshupa gore na le bokgoni. Ra tswa ka dithulaganyo tse dintšha tsa gore ra o hegosa yang di-base map, ra tswa ka dithulaganyo le togamano tse dintšha gore ra o hegosa yang moalo o tseneletseng o bitswang go te layout, ra tswa ka dithulaganyo tse dintšha le megopolo e mešwa. Ke batla go leboga motsega Raitso Tautona, ke lebogela boeteledipele jwa gagwe le tebelopelo ya gagwe le thutuntsho le thuto ya gagwe. Makgotla ka boditsha a le 12 le hatsa ka bophara a kgonne namane e tona ya tiro ka jaana palo ya batho ba ba emetseng go bewa ditsha e hokotsegile ka selekanyo sa 60%. Dipalo di supa ha ka ngwaga wa 2019 palo ya bone ne e heta 509,000 mme wetse tlase ka 206,736 mo nakong eno. Mo re thoteng ye ya Kanye ye re rumilwe mo go yone le re letsholo go na le waiting list ya 14,500 ngwaga tse tlhano tse di hitileng e phatlotswe ka bogare re setse ka sephatlo mme ba re maikaelelo ke gore malamboto a moteng a e re pele ga theme ya bone e hela e be ba tshanyetse kana ba nasotse phaselenyana ye mme betso ke re ba lo sa bonang ditsha lo ska lo hela pelo mme lo tla bona. Megame le semane yo dingwaga di 27 a re o itumeletse go ba nile lesego go nna mongwe wa batswana ba ba betsweng ditsha. Ha puso e ntsha mananeo a re kana e re go aplela ditsha or any other programs kana mananeo a behela a re tšhametšhamentlhe. lehelo la bonno le botlhokwa mo botshelong jwa Motswana jalo go molemo go bona ditsholohetso di diragala go be go nna le sone sesupo. Tautona Masisi o nagapa a tlhalosa ha selo se sešwa se se tla bewang puso e tla netefatsa ha thulaganyo ya peo ya ditsha e le tlhabolotsweng ebile e inaakantse le diphetogo tsa nako eno. Tlotla Mathabaphiri, BTV News.
re sa le fo tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o letsa tshedisitse bo Rammidi morago ga go tlhokafala ga motsadi wa bone mme Rebecca Rammidi kgwedi eno e rogwa a sena go lwala ka lobaka. Moswi mme Rammidi ke maagwe mothusatona wa pele wa lephata la dikgaolo le tlhabolomagae re kentse Rammidi. Fa go motsa bo Rammidi o ba rotloeditse go tshwaragana mo nakong eno e thata go tsisa kgomotso mo go botlhe. Moswi mme Rebecca Rammidi o bolokilwe ka Sontaga kgwedi eno ya rabongwe morago ga go kwagadiwa ke ditlhabi tsa bolwetse ka lobaka. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi, mothusa tautona Reslam Batsogwane le baeteledipele bangwe ba puso ba lekodisitswe ha mme Rammidi yo nnile morutabana ka sebaka se se leele a na sa tsoge gotlhelele ka lebogodi le bone bo ne bo iteleketse. Mosadimogolo a Lwapalo Rebecca ne le teachara mme e se teachara ya la gape a le ko BCW ina re ha mona mogolo a tlhokala ngogola wena le mothusa tautona lwa nna lwa re tlhaeletsa lwa re gomotsa mme bile go mpeko ke ha modimo o fulagantse gore lo bone lo tshwere tiro mono mme lo bone go le botlhokwa gore lo hete ka rona go mo ke tlotla mo segopotsong sa batsadi ba rona. Tautona Masisi a re ba sego go bo ba godile le motsadi wa bone ka ba rutile go nna se ba leng sone a re seo se tshwanetse go tsisa kgomotso mo go bone. Ba le godisa hela ba le godise sentle ba le rutile la gola rana banna basadi la koma ga lona mme ba gola yana le bone la le bane ba le thabing ba bona gore go tsana ba hetoga ya bana le seabe mo teng le masika a bone ka gore le ba imenokeng go le leboga gore le ra betse batsadi ba go nna yana le lentse le teng a ba ikaba mongaka re lebogile thata re tlala ka boitumelo ha re bona lo le bagolo ba rona mme ebile ya re relela lo nne lo ratamele lo re sutlhe dikeledi ra re se ke gore nonotsha mo botshelong ya rona re tla sala re ikaegile ka lona re itse gore re na le botsadi jo bo nonogileng. Ke lebogela gore bontšhi balaki ka gore ke letso ya motsadi e tona ke gore a hitlwe ke bana ba gagwe jaanong ba hitlhile bana ba bone ba bone ko batsadi ba bone ba teng mme wena tautona le puso ya gago re go lebogela bobelontle jwa gago jo bo go isang gongwe le gongwe go kuiwa mo kgosi teng. Tautona Masisi o na gape a rotloetsa ba lelapa le go tsweledisa tshwaragano le thuto e motsadi wa bone a ba godisitseng ka yone. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News. Madi wa dipatlisiso tsa palo batho le matlo tse di dirilweng ka ngwaga wa 2022 di supa fa dintsho tsa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga botlhano di wetse ko tlase. Madi wa dipatlisiso tseo a ntshitswe ka labobedi ke modulasetilo wa lekalana la Statistics Botswana Professor go Bopamang Letamo. Theri Magweng wa tswelela. Fa e sale palo batho e dirwa ka kgwedi ya Moranang ngwaga wa 2022 lekalana la Statistics Botswana le ne la ntsha maduo mangwe ka motshaganong ngwaga o mme la tswelela ka go ntsha a mangwe mo tsamaong ya nako. Phutego e jaanong e tla fa lekalana leo sebaka sa go ntsha maduo othe a feletseng. Nngwe ya tse di kailweng ke gore palo ya bana ba ba tlhokafalang e wetse tlase fela thata mme ebile dipalo di supa fa bontsi jwa batho mo lefatsheng leno le ba dingwaga tse di kwa tlase ga 35 ka jalo go tshwanetse ga dirwa mananeo a ba thabololang. Infant mortality rates declined from 43 to 20 deaths per 1,000 live births. Palo ya bana ba bannye ba ba tlhokafalang e wetse tlase go tswa mo ngwageng wa 2011 go ya kwa go 2022 se le ka ntlha ya maiteko a makalana a farologanyeng. Improvements in maternal and child health services and the concerted efforts to combat HIV that have enabled the country to achieve these
this remarkable success. Phuthego e simolodisa dipuisanyo tsa ba ba maleba tse di tla thusang mo go thameng ditsatana tse di tlhokegang tsa dithabololo. Population and housing census, which is undertaken every 10 years, is a cornerstone. Palo batho e dirwa morago ga dingwaga tse 10 ke yone konokono ya dithabololo. Ka jaana re kgona go ta ka ditsamaiso tse di ka dirwang go thabolola lefatshe leno. For informed decision making nationally and at community level, regionally and globally. Palo batho ya ngwaga wa 2022 e dirilwe ka tiriso ya maranyane, sengwe se se tsamaelanang le maitamo a lefatshe leno a go inakanya le maranyane, mme le ba lekgotla la UNFPA ba ne ba itumelela seo. The government of Botswana commissioned the first fully digitized census. One of the key selling points was the prospect. Puso ya Botswana e dirile palo batho ka tiriso ya maranyane ka ngwaga wa 2022 e le lantha, mme re batla go leboga lekalana la Statistics Botswana le puso ka seo. The government of Botswana because it was not an easy feat. Kwa phuthegong e ya malatsi a mabedi dintlha ka botalo ka dipalo tsa batho di ta anamisiwa, mme seo se thusi mo go direng tse di maleba tse di amanang le dithabololo. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Bangwe ba bagwebi potlana mono Gaborone le tikologo ba supile keletso ya go atolosa dikgwebo tsa bone ka lenaneo la thuso ya madi la Chema ba supile se ka la bobedi jaaka mookamedi wa lekalana la Citizen Entrepreneurial Development Agency SEDA Re Thabo Thamani ka tshwaragano le motshwarelela mookamedi wa lekalana la Local Enterprise Authority LEA Re Godfrey Molefe ba ne ba dule letsholo go ya go buisana le beng ba dikgwebo potlana tseo go ikwadisetsa lenaneo la Chema Mojadi Mokibelo. Mhama wa dikgwebo tse di patana o na le seabe se segolo mo itshwanelong tsa mahatshe, mme mo Gaborone Mhama o ke seikokotelo sa mahelo mangwe a lenaneo le la Chema le lemoga seabe sa Mhama o mo itshwanelong ya lehatshe leno. Ka tsatsi le boeteledipele jwa makalana ro le boikarabelo jwa go tsamaisa lenaneo la Chema ba ne ba tswa letsholo go ikopanya le bagwebi ba ba botana, mme ba itebagantse le mahelo a Basrank, Gaborone West, BBS Market le Mogoditshane go buisana ga mmogo le go bona dikgwebo tsa bone. Re na le ba LEA ke lenana le monwana SEDA le LEA ba registera go LEA ba apply mo SEDA e be rona re tsamaya ko officing ra go ba filela re tsenya mo computereng e be re communicate le bone ka melaetsa kana ka mogala gore bana ba ka tla go sayana ha ba atlegile. So se sengwe gape se re se lemogileng ke gone gore ha ba kgone go tlogela ba training, so re ipoleletse gore ga re tswaga ra go seka gone gore re ka tla re ba rutuntsha ka tsela e ntseng ya re na le ba LEA ya ka itse re rena ke lena le monwana. Bangwe ba bagwebi ba na le dingwaga ba tsamaisa dikgwebo tsa bone, mme lenaneo la Chema le ba ha sebaka sa go godisa dikgwebo tsa bone. Ke bone go le maleba gore ke tabogela go lona ga le ke go tsamaya di a Chema gore tle kgone go ga ka stock ya ka o bona gore ofisi ya ka ga ena la ile stock wa gona la ile se so ke bone go le maleba gore ke tabogela ke go tsamaya. Se batla go gore go boya me o le nna ke kgone gore mo ke bulele company le gore go ana ke kgone ke tsena mo madirelo ma matona gore to ba me ke kgone go tsena mo madirelong na matona la ke shopo tsena go tshotisi go se ba ke tsena mo teng ke ba nele go ke atolosa ke the quantity, yes, and also trying to move out of Gaborone. Boeteledipele bone ba sedimosa dintlha dingwe tse bontsi bo sa di tlhaloganyeng ka lenaneo la Chema. Yaanong ba se ka ba utlwa ope a ba lomeletsa a ba rare motho a gapela motho ya toronko, mme re a itse gore ba bangwe ba ba rekisang madi a tura go ta rona ditori tseo tsa bone di ba dirageletse mme e seng go Chema. Go ya ka balekalana la SEDA go hitha mo nakong eno madi a heta 11 million pula a setse a dimilwe dikgwebo dingwe ka lenaneo la Chema, mme Re Thamani o tsweletse ka go rotloetsa bagwebi ba ba botana go tsenya boikopedi jwa lenaneo le gore ba godise dikgwebo tsa bone ka tsela e di ka thusang go godisa itshwanelo ya lehatshe leno. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Tiro ya go simolodisa thulaganyo ya tshwaragano ya sesole sa Botswana le Namibia Civil Military Cooperation Plan kana CIMIC
e itebagantseng le go ruta batho ba ba nnang mo melelwaneng ya mafatshe o mabedi ka dikgwetlho tse sesole sa mafatshe o mabedi se kopanang le tsone mo tirong ya bone ya go tlhokomela melelwane e letse e rotswe semmuso ke tona wa itshireletso Rekagiso Mmusi kwa Kasane se se tla jaana mafatshe a Botswana le Namibia a tlhakanetse mololwane wa sekgela sa dikilomitara di le 1500 o mo kgaolong e humileng diphologolo le magabisa naga mme seo se ba baya mo botlhabetsing ja go utswiwa ga diphologolo ke a leboga eo le kapego. Mahatshe a Botswana le Namibia a tswa kgakala a na le tirisano mmogo e tiileng mo mehameng e harologaneng go akarediwa tsa itshireletso. Lengwe la mananeo a mahatshe a e le la Civil Military Cooperation Plan le mo go lone masole a mahatshe o mabedi a dirang mmogo go sireletsa ditsatlholego segolobogolo mo kgaolong ya Khaza mme ba dira mmogo go tsibusa setšhaba ka dikgang tsa bogodu jwa diphologolo ga mmogo le go gweba ka diphologolo e se ka fa molaong. The government of Botswana under the able leadership of His Excellency Dr. Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi recognizes that true security and development go hand in hand. Therefore, we have to identify and agree on outreach projects aimed at improving the livelihoods of our border communities. Lehatshe la Botswana ka hata sa ga boeteledipele jwa ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le lemoga fa itshireletso le dithabololo di tsamaya mmogo ke ka moo re tshwanetseng ra taka ditsela tsa go thabolola matshelo a batho ba rona ba ba nnang mo melelwaneng. Maiteko a rona a tshwanetse a itebaganye le go tshwaragana le benggae mo go somarileng ditsatlholego. Mahelo a Chwabeleng Gami ke bonthabongwe tsa kgaolo ya Khaza, Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area e humileng meamuso ya tholego. And resources to promote sustainable practices. Let me highlight that the Chobe and Gami areas are part of the Kavango Zambezi Khaza Transfrontier Conservation Area, one of the largest areas in the world. This unique region is a testament to our commitment to cross-border conservation and sustainable development. Batho ba ba nnang gaufi le melelwane ya mahatshe a ba itsitsa thata ka ditsatlholego tse di mo kgaolong eo ka jalo go le botlhokwa gore ba sedimosetswe ka dikgang tse di amang ditirisano tsa mahatshe o mabedi. We agree with the chiefs of our two defense forces that for us to be able to arrest and contain the situation, our community living along the border must... Masole a mahatshe ka bobedi a dumalane gore seemo se laolesege ke gore merahi e nna mo melelwaneng e nne le seabe mo go thuseng go laola borukhuthi mo melelwaneng ya mahatshe a rona ka gore seabe sa bone se botlhokwa fela thata. Ke a kgola maiteko a masole a mahatshe ka bobedi go taka lenaneo le le tsileng go itebaganya magareng ga tse dingwe le kgothang ya batho le diphologolo ko metseng e mo melelwaneng ga mmogo le maiteko a go thulantsha dithogo go taka ditharabololo tsa dikgwetlho tse di fitlhelwang mo mahelong ao. Borders together for common solutions and progress. Masole a mahatshe a Botswana le Namibia ba tla tswa letsholo go rutuntsha setšhaba ka dikgang di akaretsa borukhuthi jwa go tudisa dithoto e se ka fa molaong, go gweba ka diphologolo e se ka fa molaong, bogodu jwa leruo ga mmogo le kgothang ya batho le diphologolo. Kgwedi ya Phukwi e le malatsi a herabongwe go ya go tsana e le 12 fa letsholo la bobedi le tla nna ka kgwedi ya Phatwe monongwaga. Ke a leboga eole. BTV News, Kasane. Re di garela motho wetsho nte re lebeletsa ko Malawi ko tautona wa Malawi Dr. Lazarus Chakwera a reng mothusa tautona wa lefatshe la gabo yo sa tswang go tota tlhokafetse mo kotsing ya sefofane Dr. Saulos Chilima e ne e le re wa lelapa gape e le mogaka yo o diretseng lefatshe la Malawi ka botswapelo. Tautona Chakwera o rometse molaetsa wa matshediso kwa go ba malapa a amegileng mo tiragalong e. Dr. Chilima le badiredi ba bangwe ba puso ba fera bongwe ba tlhokafetse ka la bobedi morago ga gore sefofane se ba neng ba tsamaya ka sone se bone kotsi. O tlhalosiwa fa sefofane seo se senyegile fela thata.
mme motho weso ke tsone tsene ke di go tsholetse mosong ono a re utlwetsa metshameko. Madume tsa metshameko tsone tsare moeteledipele wa lekgotla la Botswana Cycling Association Kagiso Potokwane o tlhalositse fa go atolosa tumalano ya bone le Motor Vehicle Accident Fund ka dingwaga tse 3 go tla ba fa sebaka sa go tshwaraganela go anamisa molaetsa wa go ipabalela tseleng jaaka bapagami ba dibaesekele e le bangwe ba ba amegang thata mo dikotsing tsa tsela mo lefatsheng leno ka tla go kgakole wa bega. Potongwane o tsweletse re mo tumelanong eo ba MVA Fund ba itlamile gore ba tla tsa karolo mo dikgaisanong tsa lekgotla leo la Botswana Cycling Association mo ngwageng tse 3 go netefatsa fa ba tsa karolo ba babalesegile mo ditseleng le gone go ba rutuntsha ka tsa ipaballo tseleng fa ba le mo dikgaisanong tsa mabelo a dibaesekele ka go farologana. So maikerelo a bone ke gore e re ha re na le di-events tse le gore re dirisa the public roads bebe ba le teng go re thusa safety ka go make sure gore di-cyclists di a bonala, so they help us with their vehicles tse le gore they are easily identifiable, so that way we make sure the cyclists are safe from motorists. But at the same time gape ba dira their education campaigns at our events gore ba rute batho ka di-issues tsa road safety. So ba MVA Fund bone ba tlhalositse fa ba bone go le maleba go tswelela le lenyalo la bone la Botswana Cycling Association jaaka bapagami ba dibaesekele ba wela ka fa tlase ga ditlhopha tse di mo boraeng jwa go amega mo dikotsing tsa tsela. Ka jalo ba ne ba gwetlhega go ikamanya le lekgotla la BCA gore ba nne karolo ya dikgaisano tsa bone le go di dirisa go anamisa melaetsa ya ipaballo tseleng. Cyclists are very vulnerable to road re ne ra accidents. bona go le matshwanedi go itshwaraganya le ba Botswana Cycling Association ka gore bapagami ba dibaesekele ke bangwe ba ba mo boraeng jwa dikotsi tsa tsela, mme ra bona gore go inaakanya le bone go ka dira tiro ya rona motlhofo ya go raraifangedi ya ipabalelo tseleng. Less accidents on the road. We found that partnership very important for us gore le rona re tsene mo teng, and then e be re ka kgona gore ba re thuse le rona re kgona go ba thusa. Re ne re ba kopile yalo last year re ne re na le tumalano ya ngwaga e rile hela be ba e renew for 3 years. Mme tumalano te gape tla ka dithuso tsa madi tse le gore di tla re thusa gore ga re dira di-event tsa rona be re na le madinyana a ka re thusang gore re make sure gore re tswelela sentle. Tsholofelo ke gore tumalano eo ya ngwaga tse 3 magareng ga Botswana Cycling Association le Motor Vehicle Accident Fund e tla tswelela go ya pele gore bobedi jo bo tswelele ka go rutuntsha bapagami ba dibaesekele le badirisi ba bangwe ba tsela ka pabalesego ya bone mo ditseleng go hema dikotsi. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Tsamaisi ba diliki tsa First Division ba re ba itumeletse ka fa paka ya 2023-2024 e tsamaileng ka teng ka ebile e supile kgolo ebile e solofetsa dikgolo mo pakeng e tlang. Diliki tseo di ile bokutlong ka mafelo a beke mo motshamekong wa tikologo ya bobedi wa motlakase Power Dynamos le Union Flamingo Santos wa go tswa mang go tsena mang kwa Phalape o fentsweng ke setlhopha sa Union Flamingo Santos go boela gape kwa liking ya Botswana Premier. Go bona ona Sehedi wa latela. Pakangwa le nngwe liki ya First Division ya Borwa e pega ditlhopha di le pedi kwa liking ya Botswana Premier, selo se se kaileng fa se supa fa ditlhopha tsa mo Borwa di bereka ka natla ebile phadisano e le e mashetla. Ke tsaka di ka tsa mele sentra ja ka ntse re le ditsele ka ntse re ipakantse ka teng. Re le committee ya First Division South ke tsaka we are pretty much happy with the outcome. Ja ka ntse re bua le maloba ka di one ga re le go Gaborone le ra supela ntlha gone gore rona mo garna mo First Division South it's a norm for us to make sure re promote team tse pedi ja ka ga le tlwaelo. Even the last time ga re promote I think we recall last time ga re promote Santos mo Phalape ka go le balela ko ke so le we did the same things that promote Santos against Motlakas, the very same team in Motlakas. So I think
in all we are pretty much happy, and this means a lot to our clubs ko leaguing yami, because that would somewhat mean number 10 gets saved. That is the thing now. Fortunately for them, it would mean they wouldn't be going down to the regional structures. E re le fa ditlhopha tsa league ya Bokone di babalelwa ke go anama ga tsone mo go di pateletsang go dirisa madi a mantsi go leba kwa metshamekong, tsotlhe di tsamaile ka thelelo. We didn't have much in our season, except that our season is our league is so much broad. Despite that, all our games were played as featured. We went to even though it was so diverse. Yes. Barati le balatedi ba di league tseo ba solofeditse tse dikgolo mo pakeng e ntšha ya 2024-2025. You have seen this past season. We have had a very exciting league. So it's like considering we have got about 2 teams promoted from Premier League. We are looking forward to seeing teams in the region. We are looking ahead to that. Let's go to Western Bloc. So really, we can't wait to start our league. We'll make it our league. We'll advertise our leagues. We'll talk to them. League ya First Division ya Borwa e fentswe ke setlhopha sa Young Stars go tswa ka toropong ya Ditemane ya Jwaneng, se patiwa ke sa Union Flamingo Santos se se fentseng sa Motlakase Power Dynamos kwa metshamekong ya go tswa mang go tsena mang ka mafelo a beke ka dinno tse 4 kgatlhanong go tse 3 ka thogo ya di-penalty go iponela thekete kwa leaguing ya Botswana Premier. Bomampudi ba Bokone bo gapilwe ke setlhopha sa Chadive FC mo motshamekong wa bofelo wa paka ya 2023-2024 wa league eo. Go bananetse Hedi, PTV Sport, Gaborone. Kwa bokutlong e letsela nngwe ya go rutuntsha motshameko wa basketball go tswa kwa Moding. Sekolo sa Maru wa Pula se ne se tshwere kgaisano ya ngwaga le ngwaga ya lenaneo la Rena ba Bonaha ya basimane le basetsana ba dingwaga tsa under 12, under 14 le under 16 mono Gaborone. Monomogolo wa kgaisano e ne e tshwarwa lekgetho la borataro e ne e le go tlhatlhelela bana ka dikitso tsa motshameko o go ba tlhokeletsa go phadisanya mo dikgaisanong tse dikgolo. Pamelekoba wa latela. Mookamedi wa tsa setegeniki kwa lekgotleng la Botswana Basketball Association, Shalosh Matsetse, o tlhalositse fa mo dingwageng tse di fetileng lenaneo la Re ba Bonaha le thusitse go ribolola talente ya bana mo metshamekong ga mmogo le go betla tsela ya matshelo a bone ka kakaretso. Firstly, it's about our strategic plan, which is maikemisetso a rona ke go tlhabolola le go godisa batshameki le bakatisi. Re na ra lemoga ga re na le dikolo tse dintsi tse di rutantshang metshameko, mme ka re sena metshameko mo dikolong re na ra bona go le maleba gore re dire kgaisano e gore re e dirise jaaka lenaneo la go tlhabolola batshameki. Tlhabololo ya motho go agisana le ba bangwe e simolola ka go ruta bana go tshameka mmogo le go aga botsalano ba sa le banana. That's what we aim to do. Bommantswitswidi ba pele ba motshameko o ba gateletse botlhokwa jwa bana le seabe ka go farologana mo go rotloetseng le go tsaya karolo mo go ageng dinaletsana tsa popota tsa metshameko tsa kamoso. Sports in itself can actually builds communities and people. Metshameko e aga setšhaba le batho. Go ikopanya le dimorafe go thusa go tlhaloganya mathata a batho ba tshelang le one. Go tlhabolola motshameko ko Moding go botlhokwa thata. Mme re le bagolo ba basketball le metshameko yotlhe re tshwanetse go nna re ikgolagantse le banne ba mafelo a re nnang mo go one gore ba rotloetse metshameko. To be able to support the sports that we love. Mokatisi wa lenaneo la Re ba Bonaha a re metshameko e na le seabe se segolo mo kgolong ya banana. The more we host these tournaments, the more exposure and experience they'll get out of it in preparation for national team. Go tshegetsa dikgaisano tsa mohuta o go thusa go oketsa dikitso tsa bone le go ipaakanyetsa setlhopha sa setšhaba le metshameko e mengwe e ba ka batlang go e tshameka. Ko lebaleng re ruta ngwana metlhala yotlhe ya go tshameka gore o ka dira eng o ka se dire eng, mme re dira se ka thuso ya bakatisi gore bana ba gole ba itse gore go letlelelwa eng ga go letlelelwe eng.
Understand this. They'll grow up knowing that, okay, this is allowed and this is not allowed in basketball. Banana ba tlhalositse jaana ka lenaneo le. I've benefited a lot because now Ke ithutile go le gontsi thata ka gore re tshameka le batho ba ba dikgoka thata mme le nna jaanong ke na le mašetla ao. Go dirile gore ke nne botoka thata go heta balekane ba me. Ke dingwaga tse 16 mme ebile ke itumelela gore ke tshameka le balekane ba me. Kgaisano eo ya borataro ya re ba bonaga e ne engwe kile bana go feta 250 e tsene gape ke ba lekgotla la Botswana National Sports Commission, Botswana Basketball Association le barotloetsi ba re ba bonaga Depswana. Bamilekoma, BTV Sport, Gaborone. Kgaitsela ke Bamilekoma ha re tlisa go bokhutlong ba dikgang tsa rona botshetso ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. Soletse re go ipona tse di bata tsa maroma felong ka bontsi a lefatshe leno ko nteng ga kgaolo ya tšhobe ko e le gore soletse re bo go apogile mo maphakeleng gona soletse re go ikutlwa tse go le tsididi ko dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa bothaba kgatlheng kwene le gare le bokone bothaba ja selekano sa bobedi go eng kwa bosupa fa kong gabe le tšhobe gona re soletse re go ikutlwa tse go le mololo wa selekano sa bofera bobedi go eng kwa lesome mo tshokologong gona re soletse re go ikutlwa tse go le tsididi ko dikgaolong tsa borwa bothaba kgatlheng le kwene ya selekano sa 20 ko jwaneng Gaborone le Olifants Drift 20 le Motsoko le Phepele ko Good Hope fa mafelo a mangwe gone re swetse re go ikutlwa tse go le mololo wa selekano sa 22 go enkwa 25 mme fa re lebela ditoropo dingwe tse di mo borwa jwa Afrika re swetse re kgonagalo ya pula ko Cape Town fa ko Upington, Port Elizabeth, Johannesburg le Manzini gone re swetse re bo go apogile ko Maseri gone re swetse re go ipana tse di bata tsa mara re swetse re go thibe ka bonthabongwe ko Antananarivo kgonagalo ya pula ko Beira di bata tsa mara ko Lusaka fa ko Harare le Windhoek gone re swetse re go bo go apogile re swetse re go thibe ka bonthabongwe ko Luanda le Blantyre fa ko Dar es Salaam le Kinshasa gone re swetse re bo go apogile